King litrato ang pong video nga Renya Perla na ning meto ang concerned citizen, mayakit la rin pribadong sakyan king gilid ning dalan. Ini kanong senaryo Aldoldo king barangay Santa Monica king balay ning San Luis, inya magreklamo lang alang patugot ning apektadong residente. Pintala na ning CLTV News teaming misabing barangay at Kenny Miyaka sabing metong pang magreklamo ing 70 years old ay Tatay Cesar Castro. Agpang kantatang Cesar, bandanggat panapon kanita alam ikakarakal din paparatang sakyan king gilid dalan. Puwata kay diyang sa akin, istorbo na uling nilalabas. Puwata kay may biglang makasagasa. Anya, kumbaga, rereklamo kami dahil kagaray ka ng gilidalan. Dapat milakola. Daratang pakanukeng punto na rin sa kinalalabas kibisabing barangay road, bisa salubungan na lang uling maging nemong one way. Kaya may sagana na diyang daratang ariwa, magparadala pa muling istorbo lapin sa akin. Kanya kailangan i-garay dala, ilako dala kang gilidalan. Dahil rereklamo, di namang mandaki ng sargot siya ng pong sa simon. Para nila makaparken pero lalako. Pwede mo kayo sabihin mo la, ilakura la. Pwede kayo kinabukasan, yan na naman, makapak na naman. Na dakal magreklamo. Paulit-ulit na kanong apis sabihan ng isyu king barangay. Inyaburida sana may kamalino ng aksyon o batas ay patupad barangay council. Pegsa dyan ng CLTV News team ni Kapitan Noel Clarin o ng alayo itiki barangay. Kapamilatan ng phone interview, inamin ni Kapitan na balik-balik yung problemang iti, uling bawal dala mapilang mungaldo o ita magpark doon namang pasibayo. Simple ito. Basta yung kagawin nung bakal magreklamo, bawal nila kanyan. Pero kanita pa naman, bawal nila rin Una po takay ba, aliklamo. Pasibayo dala kanong pakisabyan at dinanbabalan ding car owners sa laganas magpark sa king gilid ning dalan. Ina ng ikang kandigo ka president din pa yan isang road clearing pa yan O ngayon, hindi ba pa ito naman. O ngayon, kayo nila, sige, pang makaba ng kahit shower mo na magkakar, magterminal. Samantala, agpang naman king Section 46 sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code, bawal magpark intersection, crosswalk, kilob na ning 6 meters na ring intersection lines, kilob na ning 4 meters na ring driveway entrance sa pong fire station, kilob na ning 4 meters na ring fire hydrant, kingarap na ring private driveway, edge na ring highway ang pong nanong lugar nung no natin makalagay prohibited parking space. Kaya bay Johnny Coronel, yakoy kaya kayong talasuyong ating puso makabalen, JM De Jesus.